Bhí deir seachtainna gnóthach san ionad náisiúnta Liathróid Láimhe Barcan Crocaigh an deir seachtainna beag seo nuair imríoch na craobhacha. Díaltamach bhí tuairnach beagana tlí Ceannais iomlán agus an léach Paul Brady na míocht ríist. Seo tuairis ó bhí Hollis Lán. I Breathnaigh bhí Fiona Tully ó Roscommon in omíoch leis an Champagne ratha Katrina Casey ó Chorcaigh a thosaigh an cluiche go láidir. Ina céad cluiche Ceannais, tháinig Tully isteach san imirt agus chorrmaigh sí 6 an taobh. Thug ban Chorcaigh smachtar chóirsaí an son áfach agus bhuaigh Casey an chéad cluiche 21 a gcuine de. Hosting an tarna cluiche dír cosú leis an géad ceann, le Casey in uachtar go luach. Ach chrid Tully go maith agus í Nasc sa Chaibhland. Le dígras agus imirdána chlichte ó Tully, bhí sí céim chéim le ban Chorcaigh. Cheas taithí Katrina Casey léithí agus thug sí an craobh léithí 21 a gcuine 16 a 7 craobhar fadacha. Like, I got off to an ideal start, but like you said, Fiona wouldn't go anywhere, and she was serving so well, like a lot of difficulty with her serve. So anytime she got in, I was under pressure for sure, and it feels great to get over the line in the end because that second game was really tough. Na Breathnaigh bhí an Champagne ratha Robin McCarthy ón Iarmhí le ceann de bhór léachar an sport Paul Brady ón Gabhán. Chreanáis na chéad craobh Seinnteoir le 3 bliana déag, thosaigh Brady go maith sa cluiche. Bhí slua mór mailte go Barcan Crocaigh don craobh, agus díogar níag for McCarthy tosaíoch sa cluiche. Ach, thucraigh Brady agus tharraing sé chorram le fear na Iarmhí. Bhí an slua a grant taingamh as ard Chaibhland agus na léachra seo a tart gachra dá raibhanta. Ar deire, doscail Brady bear na atra. Robbie McCarthy fós ag imirt ar aus, ach dacrar díoga na scórna ghaimsiú. Thug Brady an chéad cluiche leis 21 a gcuine 16. Le slua mór tacaíochta taobh hirdó, thug Brady smachtar an tarna cluiche. Agus bhí sé 6 chun tosaigh sa ar aimsiú McCarthy 1 scór. Bhí an cumar scéal go raibh fear na Iarmhí buailte agus léach an cabhán ag fécinn go maith. Ach bhúil tubaiste son Brady agus gortú olc i chuirteach air. Dhiimigh siad an cuairt leis an gortú pianmhar agus briseas an imirt againn. Dil Brady ríist ar an gcuairt agus dheimsigh sé cúpla scór maith. Bhí sé go dainn in nuacht 5 feinte an buaicphointí nuair bhí gá an tarna sos a thógand. Le sprid do chreide, dil an léachar an gcuairt a ríist agus aingeón gach díthel, bégan do tarringtas an gluthe agus é a 16 chun tosaigh. Bronnach an corn ar Robbie McCarthy don Google bouta agus ard bhola chumá ón lucht féicne de Brady as a chuid iireachtaí den sco. I'm not delighted, I'm happy with the win, but I'm
gutted the way it happened, you know. Everybody who grows up wants to beat Paul. I'd rather try and beat Paul at his best, obviously not with an injury and having the forfeit. It's good, it's just sickening, but like I can't do anything about it. Will we see you back again? The motivation's still high to maybe make it 3 in a row next year? No, I don't think so. I think my goal was November, and I'd say after November it's probably a bit of family time maybe. We'll see how it goes after that. My plan is for November, and after that we'll see what happens. Let's see what suits at home.